Pemirsa pemargian Rahina Nyepi Warsane Mangkin sampun memargi antar catur berata penyepian ring Desa Adat Keramas Kabupaten Gianyar taler memargi becik. Sawetara pecalang kewantu Prejuru Banjar ngelaksana yang patroli ring Sawetara Genah rumasuk Jalan Ida Bagus Mantra miwah villa Sanewenten ring Desa Keramas. Pecalang mewah Prajuru Banjar nyelahin widangan sane kekantenang dengan memurug ritat kala nyepi. Pecalang taler mabaos nganggen handi tolki. Antuk mablik bagang sareng sawitan ipun sane wenten ring genah tiosan. Bendesa Desa Adat Keramas Inyoman Puja Waisnawa Mausang Mapaiketan ring Rahina Nyepi ring Desa Adat Keramas, Krama Desa Adat Keramas ngemargiang nyepi sipeng. Inggih punika krama Desa Adat Keramas nenten kedadosang melelungan ke sisi mekarya miwah sanelianan ring sajoning laksanayang catur brata penyepian. Majang krama sani sungkan Desa Adat Keramas sampun nyakayang pelinggihan antuk nganterin krama Keramas sani sungkan nuju rumah sakit. Yang bendesa Desa Adat Keramas nganane indek pemargi penyepian ring warse sake siu 100 petang dasa pitu puniki sampun titiang ngaturin kramo duwi dikiring sejebak Desa Adat Keramas mangde ngemargiang nyepi sipeng napi makawinan doane nanut daging agama duwe keyakinan duwe ring penyepian puniki Keraman itu yang sejebak Desa Adat Keramas sampun uning. Napi mawenan ring penyepian puniki wenten acara ngalar pemargian agama sanesios mendekati ring umat muslim wenten sholat taraweh nalar malih kalerene punika ring hari lebaran. Untuk punika titiang mewar-war ring krama duwe sedep jebak desa semangdene nenten melelungan nenten nalar mekarya nalar sanesiasior ring daging catur berata penyepian punika semangdene wenten keharmonisan di perprade wenten tuntutan saking wargi luar di tiang sarang perjuru desa sarang sami riki megebag turmaning nitianen indik penyepian krama mangde nenten metu pikobat pandaraning krama Desa Adat Keramas sane magama Hindu nalar wenten keraman ditang iriki sane magama muslim ring wedangan Desa Adat Keramas nalar. Nandok punika pemargin berata penyepian puniki catur berata penyepian puniki sampun margi antar kekantanan melebos-bos ring sepanjang margi ring lingkungan bebanjaran perjuru duwe meduwe tugas tanggung jawab nitianen nerep tiang pemargi penyepian puniki. Sadurung masa selah pecalang mapupul dumon ring pura Desa Adat Keramas untuk maglibagan. Wayan Sudiarte Ketua Pecalang Desa Adat Keramas Mausang wenten 6 pos penjagaan ring Rahina Nyepi Warsane Mangkin inggih punika ring pos Lukat, pos Bypass, pos Gage, pos Patung Anoman, pos Dige, miwah pos Banjar Lebah. Raris ring galah wengine pecalang ulang ring kuentenan Bypass Ida Bagus Mantra. Kuentenan pos ring samian genah ngranjing wewidangan desa wanta antuk mastikayang kanan kantun antar ritat kala nyepi. Saputra Bali TV.